mu ijoro ribi mu gicuku gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko haba hagiye kuba ikintu kidasanzwe mu misozi miremire ikikije umujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero za Baraka ndetse no mu duce twa Minembwe. Reka tuze tubiramvure turebere hamwe deployment zikomeje kugenda zikorwa, ese ziragana hehe, zirerekeza hehe, kubona yuko iri joro rikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane kandi ubona ko bishobora kuza kuba bibi magingaya. Reka tuze byose tubiramvure turebere hamwe akantu kandi tunyarukire Masisi, turebe n'ibyo FDLR yatangaje nyuma yaho imaze iminsi nta kivuga, ndetse ubona ko ukuboko kwayo gusa nkaho gutuje ndetse bigaragara ko ishobora kuba hari icyo nayo yari icecekanye. Ibyo byose ni ukudutega amatwi tukabikuramburira ukamenya akantu ku kandi, ukamenya uko bihagaze muri uno mugoroba ndetse muri iri joro ry'inzitane. Ubona yuko hari ikintu gihishwe na FDNB na FARDC, ubona yuko bakaye ku rwego rwo hejuru, nubwo na M23 ikomeje kugenda nayo ikora deployment mu nce zitandukanye. Ubona ko nyuma yaho n'ubundi hasohotse abasirikare bageze ku 5,000, ubona ko M23 ifite reform irenze ukwemera, ubona yuko noneho yagaruye morale nyuma yaho n'ubundi hari haciye iminsi bigaragara ko morale yabaye nyabwana. Inshuti wongeye kwirirwa mwiriwe neza kubona ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ubona ko M23 ishobora kuba ifite morale, akanyamuneza ifite n'akahe nta bidasanzwe. uriya ni umutwe uri hejuru cyane, umaze kwigaragaza mu butendo bwinshi budasanzwe, ariyo mpamvu ubona ko ubu ku mpande rwayo bitewe n'imbaraga iri gukoresha ntabwo ibyishimo byabura. Nta ngabo zirwana zigatsindwa zijya zigira morale, ubundi ntabwo bibaho. Bara morale barayihorana, babanje kwisa n'abitegura barabihorera bitewe n'ukuntu FARDC yabaye nkaho ibagabyeho ibitero ibunamaho muri iyi minsi itambutse mu duce dutandukanye, bibera mu gihe kimwe kuko urumva ko ntago bari biteze ko operation yabaho muri buriya buryo, ariko bitewe n'uko babonye uko urugamba rushushanyije bamaze kurwiga neza. Urabona ko ubu noneho ari aho FARDC bateye ari igabye igitero bari kwikorera udushya, ndetse naho bateye nawe urabyumva hari kuba ikintu kidasanzwe muri izo nce za Baraka. Wumvise ukuntu byiriwe bimeze ko aho bukera bari buyabangira ingata nk'uko byagenze za Minova n'ahandi hose, ukuntu abarundi birutse na hariya nicyo gitangiye, kuko ubu kiri kugaragara mu mihanda yaho iri gukoreshwa ni uguhunga kw'ibikoresho batangiye kugendana ndetse n'ingabo ubwazo zihunga. Ni ikibazo gikomeye cyane, ubona ko magingo ya muri iri joro ubona ko deployment zikomeje gukorwa. Tujyane ku misozi ndetse umuntu umaze kuduhamagara duhaye amakuru numvaga urimo umusobanuza iby'intwaro n'imbunda ziremereye zikomeje kugenda zimurwa ndetse zimwe zinaza nyuma yaho n'ubundi ihuriro rya FARDC n'aba FDNB batakaje intwaro nyinshi zigafatwa na M23. Urabona ko FDNB na FARDC bakomeje kongererwa umusada w'imbunda. Izo mbunda se hari izo wabashije kumenya ko numvaga witse cyane kuri izo mbunda zikomeje, ndetse n'imodoka z'ibifaru ngewe ntago ambisobanukiye kandi sinigeze mbikurikirana cyane kuko nari ndimo nanjye mvugana n'umwe mu bari ku mirongo y'imbere y'urugamba muri biriya bice n'ubundi bya Sud Kivu, ariko uwo mwavuganaga ko deployment ziri gukorwa ubona ko n'ubundi coalition bahanganye basa nkaho bamaze kuvumbura ko n'ubundi FDNB na FARDC bashobora kuba bashobora guhindura umuvuno. Watujyana muri izo deployment zikozwe ku ruhande rwa MINUSCA ndetse n'abasirikare n'uduce bagiye bashyirwamo? Ni ukuvuga ngo hariyaho uretse ingabo yenda ku ruhande rwa FARDC n'iriya mitwe yose yishyize hamwe, deployment zabo zo zisanzwe zisa naho ari ibitero bihoraho buri munsi, ntibajya bagira ahantu baregama bivuga ko bahaguma. Ubona ko turiya duce twose dusatira Baraka n'iriya misozi yose, ziriya santere ziri hejuru muri iriya misozi ugana za Sange, urabona ko deployment za FARDC zihari zose ntago zihaba nk'izihicaye iteka ryose. Muri ibi bitambutse ntago M23 yajyaga iza ngo abariyo iza kurasana nabo ariyo igabye igitero, iteka ni FARDC n'iriya mitwe yose batakaga buri munsi. Rero urumva ko bo akenshi hari n'igihe bagaba ibitero baturutse inyuma, ubwinshi bwabo ntuba ari uko basanzwe bahari,
ariko urabona ko uyu munsi babaye nk'aho noneho bo bagabweho igitero kuko iriya santere isatira Baraka urabona ko bashatse kubusa n'aho bahafunga aribwo babonye intambara ikajije umurego budacogora. Itumanaho nicyo rimara, bahanye amakuru kandi ramforo y'izo modoka yazaga ubona ko ari uburyo bwo kugira ngo begere igice baherereyemo, ize gutanga musada, ariyo mpamvu bayiteza mbushi. Bivuga ko M23 yayiteza mbushi ibasha kuyirasa, imodoka zombi barazibambura ndetse nta wari urimo wavuyemo, nabo babagumanye babashimuse, batwara n'ibikoresho byose byarimo. Bivuga ko harimo imbunda ziremerewe zitagenda mu maboko, ariyo mpamvu bakoreshaga imodoka. Rero urumva ko byanze bikunze ariho abaturage bayibonesheje amaso kubw'izo modoka zagarukagaho, bumvaga ko ziri guhunga ziva Baraka, ariko amakuru dufite nuko zari zije gutanga ramforo hino, kuko hari imirwano ikomeye cyane ari sapoti. Bavuga ko imodoka ari irimo Abatanzania ariko imodoka ari plaque z'Abarundi. Rero urumva ko ntabwo umuturage yabona bavayo ngo yumve ko baje gutanga ramforo cyangwa bahunze, ariko abahunga bava Baraka berekeza za Karemi bo bagendaga, bigaragara ko ku makuru dufite hagendaga imodoka nyinshi zivamo zihunga M23 biteze ko uwo mujyi baba bawugezemo. Amaginga ya ingabo za TPDF zifite ubwoba ndetse zifite n'urwikango ku ntongo y'imbere y'urugamba. Niyo mpamvu ubona ko TPDF yaba yaravumbuye ko M23 ityaye, ku buryo aho babakoreyemo muri iriya mirwano yabereye muri biriya bice bya Axe Tanganyika, Baraka ndetse na za Swima, aho bari bashinzwe kiriya gice, ukabona ko aba TPDF bafite ubwoba, bameze nk'abacanshuro aribo bakunze kubangira ingata amaguru mbere iyo aho bumvishe ko M23 yakandagiye. Bari abagabo bahuye n'uruva gusenya, niko nabivuga. Ntabwo icyo basanze ari cyo bari biteze. Ushobora kuba batarabwiye operasiyo bajemo iyo ariyo, yenda bari bazi ko ari nka bwa buryo abantu bajya muri UN bajya gucungera amahoro, nabwo mu bihugu bitarimo inyeshyamba mbi cyangwa ibyihebe, kuko ibyo basanze hariya ntabwo babimenyereye. Ndakeka ari ubwa mbere habaye igikorwa nka kiriya kuri kiriya gihugu, ntabwo cyari gisanzwe kijandikayo cyane kuri rwa rwego. Ariyo mpamvu ubu bari mu basirikare bari kugira impfu nyinshi cyane hariya, ndetse bari no mu basirikare bifite amakuru yuko ngo bo barimo gutangira kwangana no kujya muri operasiyo. Biri gusaba imbaraga nyinshi kugira ngo bajyeyo, mu gace badaherereyemo ntago bapfa kugerayo. Bigaragare ko babonye ko icyabajyanye gitandukanye n'icyo batekerezaga. Urugamba rwarababihanye, ntago bari biteze ko M23 ari kuri bimeze, nta nubwo bari bazi ko operasiyo bagiyemo yari intambara igeze kuri rwa rwego, ariko babyisanzemo kandi ari umurwi munini, ntago babivamo uko biboneye kandi baroherejwe n'ubuyobozi aribwo bufite amabwiriza ku mirimo bari gukora. Urumva rero ko urugamba rwarabatunguye ruranababihana. Ubu ni abantu rwose muri operasiyo ibayeho barimo nibo bacyura zero amakuru mfite. Maginga ya n'ubundi ntago ugiye kure y'ukuri, kuko n'ubundi biravugwa ko ingabo z'aba TPDF zoherejwe muri biriya bice bazi ko baje gucunga umutekano w'abaturage. Ntabwo bari bazi ko baje guhangana n'inyeshyamba zicaye ku rwego rwo hejuru, ndetse binagaragara ko aba TPDF basa nk'abahahamuritse bitewe n'uburyo bagiye babona uburyo M23 yataka, ndetse nkubwira ko abasirikare benshi bakiri mu mujyi wa Karemi, ubona yuko n'ubundi basa nk'aho babivuyemo. Aboherezwa n'ubundi ni bakeya, ntago bakirenza abasirikare 100, abasirikare 200, kandi uzi ko hahageze abasirikare bagera mu 5,000. Urumva ko n'ubundi na n'ubu hakiri urwikango rukomeye ku rwego rwo hejuru. Maginga ya ubona ko bitari buze koroha kuba n'ubundi kari agace bari bashinzwe ko aribo bagomba kugakontorora, bitari buze koroha ko bakomeza kugenda bajya, kuko wabonye uburyo ki uno munsi n'ubundi mu masaha yabanje, nubwo turi gutanga inkuru muri uno mugoroba tuvuga ku ma deployment ari gukorwa, ndetse ubona yuko nubwo ari gukorwa ama deployment, ariko tubamenyesha ko habayeho gutsindwa kw'ingabo za coalition n'ubundi zihanganye na M23, aho n'ubundi bahungiye Ibaraka ndetse
bagwa mu mutego wambusha ukomeye cyane, aho n'ubundi bafashe imodoka ebyiri zose zari zirimo minisiyo, ndetse hakaba habonekamo n'abasirikare bafatwa amatekwa muri biriya bice n'ubundi bya za Mboko, urimo werekeza za hariya za Baraka. Nakubwira yuko n'ubundi basa nkaho ibyo bikoresho bivugwa ko byasaga nkaho bijya aharya muri ya misozi hafi ya za Rusenda, aho bivugwa ko bashaka ko basa nk'abakora kontrefasif kugira ngo barebe buryo ki baboroka rwa rukuta n'ubundi bigaragara ko bagomba kuzamanukaho twirwaneho ituruka muri biriya misozi n'ubundi ya za Puwezeho, aho nkubwira ko habura ibirometero 70 ngo bagere muri biriya bice n'ubundi. Magingo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane kitari bworohere FDLB na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo harimo abacanshuro, aho nakubwira ko ukuboko kw'Ababiligi gutangiye kuba gukeya. Ababiligi bo bamaze kuva ku mirongo y'imbere, ubundi nibo bashushanyaga map mu gutera ibitero shuma, mu kwataka ibirindiro by'aba 23, ariko nakubwira yuko ubu basigaye kuri kote yo guhagurutsa drone gusa. Magingo aya nakubwira yuko bo basa nk'ababibereye ikaremi, bavuye mu bice n'ubundi ubwo twakwita ko ari ikibuga cy'imirwano. Impamvu ikomeye ubona Ababiligi bakomeje kugenda bava muri ibi bintu, bakaba n'ubundi bari gukora uburyo bw'ikoranabuhanga, bagasa nkaho batari kujya ku mirongo y'imbere bitewe n'uko bakomeje kugenda bafatwa amateka. Nakubwira yuko mu ifatwa ry'imbunda yabo n'ubundi bafashemo Ababiligi bagera muri 5. Urabona ko n'ubundi bamaze kuvamo, nta yindi gahunda bafite yo kongera kugaruka mu kibuga cy'imirwano. Niyo mpamvu ubona yuko abacanshuro bakomeje kugenda bagaragaza intege nke. Icyabayeho hariya urabona ko abacanshuro baba bavuye mu bihugu bikomeye, ariko ntago mbizi, yenda baba baragiye gukora iriya mirimo mu bihugu bitandukanye, yenda muri Afurika n'ahandi ku isi hari intambara, ariko ugereranyije no kumva ko ari umucanshuro wari abazungu, akenshi ibintu byabo by'ubumenyi baba bafite by'intambara barwana n'ibijyanye n'ikoranabuhanga, ntago bari abagabo bize kwirukanka mu mashyamba n'iriya misozi ya za Minembwe, ntago ari byo bize, nta nubwo ari ibintu bamenyereye. Bari intambara zabo bakoresha indege, bagakoresha imodoka ku butaka se, ntago ari ibintu bamenyereye kubaho muri ya strategie bari abagabo bakoresha b'Abanyafurika. Rero bariya iyo iby'ikoranabuhanga byabo bibananiye cyangwa ntibigire icyo bitanga, hakaba hariho agahangane k'izi ngabo zavuye muri biriya bihugu zaje gutanga musada hariya, ukondi bo barabimenyereye n'Abanyafurika. Urumva ko ni abacanshuro batandukanyije ibihugu, baturutse ahantu no ku migabane idahuye. Niba harimo abo muri Aziya, hakaba hagaragaramo abo muri Nigeria, hakagaragaramo bariya Babiligi, hakaba harimo n'izi ngabo zo muri Afurika, ari Burundi, Tanzania byahahuriye. Urumva ko icyo baharanira bo babwira zira bari abacanshuro bitewe n'amafaranga bahemba, arabwira ati kuki tujya muri operation twenyine, mwebwe mugasigara aha. Urumva ko nko mu gihe gitambutse ejo hashize ibyo byabayemo nk'impaka, Abarundi baravuga ati dukeneye ko namwe mujye hariya, mutwoherezaho twenyine gute? Urumva ko rero mu bijyanye n'akazi n'amafaranga bahembwa, byari ngombwa ko nabo bajyayo, baragiye bigererayo. Arizo izi ngaruka ziri kubabaho rero. Hari uwumva umucanshuro akumva ni umuntu udasanzwe, akumva ko ari wa muntu ku rugamba uhagera bigacika. Ntabwo ariko bimeze. Uru rugamba rwacu rwo muri Afurika n'izi ntambara abahungu barwana ntabwo ari izabariya, nta nubwo bazigeraho intsinzi ntibyabashobokera. Bafashishwa n'ikoranabuhanga, iyo ritakunze kuba ariryo riri gukoreshwa, baba bari hanyuma ya Wazalendo n'abandi. Niyo mpamvu iteka ryose bahura n'ingaruka za hariya zo gufatwa, kuraswa mu buryo budasanzwe. Urumva ko nk'ubu ngubu ikintu bari kubahimisha, M23 mu cyerekezo izi ko hari operation hari, iri kubahimisha kubatega ambush. Ambush ni nyinshi, aho bakeka naho badakeka ziri kuba zihari, ni nazo ziri kuba zahaza, ku buryo ubu bageze ku rwego rwo kuba bari kuraswa bataragera kuri point y'ahantu urugamba rugomba kubera, bakarasirwa kure kandi bakaraswa nabi bikomeye, bakanatakariza abasirikare batari gutakara ku rugamba, bitewe na strategie ya M23
biriya ni ibintu bamenyereye, urabizi neza ko intambara ari iyabo, niyo mpamvu bitazigera bihira bariya bacancuro. Iteka ryose mu makuru tuzaba tuba dufite hagomba kuba hari nk'amakuru make yabo, keretse umunsi bivanye mu ntambara ari amadolari bakanga kuyakorera. Amagingo aya bakunzi bacu, reka tubajyane ku mutwe wasize ukoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda, aho ba FDLR, aho bamwe hari abemeye gutaha, abandi bakemera gukomeza umugambi mubisha wo gutsemba abo mu bwoko bw'abatutsi bari muri biriya bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Byifashe bite? Bihagaze bite? Gahunda yabo muri ino minsi, hari haciye iminsi nta kivugwa, nyuma yaho n'ubundi bigaragara ko basa nk'abacitse intege, igikuba gisa nk'aho cyacitse. Bwana Habinshuti, FDLR magingo aya byifashe bitihagaze? Yego, FDLR ubu urabona ko iteka ryose na hari iri kuvuga yo mu nce za Uvira, ariko buriya mu mateka y'intambara za FARDC hariya zibayo buri gihe mu myaka yose yatambutse kuva 1996, FDLR ibirindiro byayo bikunze kuba muri kara gace ka Nord Kivu. Na n'ubu na magingo aya n'ubuyobozi bukuru bwayo byanze bikunze niho buba buri, nubwo hari ingabo za FDLR zimanuka zikajya nka Uvira muri kiriya gice cy'amajyepfo zigakora mu operation nk'abandi bose, kuko ni umutwe uri handa ya government yaho. Byanze bikunze urumva ko ibirindiro bikuru n'ubuyobozi bukuru buba buherereye muri ziriya nce za Nord Kivu. Ubu bivugwa ko umugaba mukuru w'ingabo za FDLR General Major Gaston Iyamuremye, ubu niho biro ye iri n'ibirindiro bye niho biri. Bavuga ko ashobora kuba ari Warikare. Ni ukuvuga ngo bo ni abantu bahora bahindura strategie y'amazina. Ushobora gusanga afite amazina nk'atanu cyangwa se afite n'abiri ataraye bwite azwiho, kuko nk'ubu amazina uyu mugabo akunda kwiyita yiyita Victory, kandi ubundi wumva ko yitwa Gaston Iyamuremye yiyita Victory Byiringiro Rumuri. Ni amazina y'akazi nyine nk'umugabo w'ingabo za FDLR. Ariko ni umuntu ubuzwi kuri titre y'amazina ye bwite, wamureba ukabona CV ye yose, ariko iyo yiyise gutyo ukamwumva gutyo uvuga uti uwo generali ntasanzwe. Ko bavuga ko ubu umuvugizi wayo mu rwego rwa politiki n'uwo bita Jules Ngoma, nawe ubwo aya mazina ntago araye, kuko urumva ko aya mazina ntago Jules Ngoma aya Abanyarwanda dukunda kwiyita ministere z'abakongomani, ubwo nayo yiyitiriye. Nawe siyo mazina ye bwite, ariko inzego ziba zishinzwe kumenya aho bari ziba ziyazi aya nyayo. Hari n'abandi bagenda bita amazina atandukanye, hari nk'uwo wiyise ngo ni Monaco, hari wiyise Guse na ngo ni Sarajevo. Urumva ko Sarajevo ni ikizina yatoraguye buriya ku mucancu, urumva ibi ni ibizina by'Abarusiya, ntago ari amazina yacu hano muri Afurika. Hari uwiyise Tunisia, n'abandi benshi bagenda bita amazina atandukanye, ku buryo bageza no ku rwego rwo guhindura unity zabo, baterane zabo zigira amazina adasanzwe. Ubwo usanga benshi bakoresha imibare, bo bagiye baha amazina. Ubu bafite iyo bita Katari, iyo bita Bombarde, ariko ni style y'abakongomani nabo niko bakunze kwita unity zabo. Hari iyo bita ngo ni MiG-35, hari iyo bita Apache, hari iyo bita drone, hari n'iyo bita Boeing. Ni zabashijwe kuba zizwi. Ushobora gusanga hari n'izindi zitazwi baba batavuga cyangwa baba bataramenya agace iyi mitwe ikunda gukoreramo. Ariyo mpamvu buriya nk'ubu izi ntambara ziri kuba muri Nord Kivu, akenshi izi ntambara ziri kurwanwa na FDLR na Wazalendo, nayo hafite icyicaro kinini kuko iherereyeyo, n'abasirikare bakeya ba FARDC. Uretse ziriya nce za Pinga nizo zirimo FARDC nyinshi, kuko kuhava bava Igisangani biraborohera, kandi baba batinya ko bafata icyerekezo kijya Kisangani. Urumva ko byanze bikunze deployment zabo ni Masisi na Warikare, Rucuro na Nyiragongo. Iyo niyo ndiri ya FDLR na Wazalendo, niko gace bakunze gukoreramo. Na n'ubu imirwano yose impamvu ujya ubona igorana nuko aribo bariyo bahamaze igihe. Buriya intambara hariya ntabwo ibisanzwe, nta nubwo abakongomani bakunze kuyirwana cyane, kuko
ntabwo ari amashyamba babimenyereye. Buriya hari dokumentari numvise kare k'umukongomani hariya wa Baraka wari urimo atakasa n'usakuza abwira ubuyobozi bwa FARDC avuga ati kuki izi ngabo zirwana nk'izirwanira amafaranga cyangwa ari abacancuro batarwana nk'abanyagihugu bakunda abaturage. Tubura umutekano iyo batugezemo, nibo batwiba, nibo batwica, nibo baduhutaza, kandi ari ingabo z'igihugu cyacu zirwana intambara ntizitsinde. Kuki mutababwira abayobozi ko muba muri kumwe natwe buri munsi? Kuki mutababwira impamvu baduhohotera bakatubangamira bagatuma ubuzima butubihira, kandi ari ingabo z'igihugu twagatezeho byose? Urumva ko iyo wageze ku rwego rw'uko umuturage akubona utyo uri ingabo y'igihugu, kiba ari ikibazo gikomeye kitari n'icyo kurwana urugamba ugatsindwa n'imbere mu gihugu. Hano mu mibanire myiza n'abaturage bashinzwe kurinda ntago biba ari byiza. Niyo mpamvu rero FDLR n'iyi mitwe yindi na FARDC byabaye nk'ibyunze ubumwe, strategie y'imirwanire n'imibereho yabo n'imikorere yabo n'imwe. Nta kintu kizima bajya bakorera mu gace barimo, uretse ko nk'ababa bafitemo abagore n'imiryango bashobora kugarukamo bakishima, ariko iteka ryose nta hantu namwe haba umujyi urimo uno mutwe uba utekanye. Ubu Uvira nibo baguha amakuru neza ugezemo ukareba uburyo imvuma yaho imeze n'imibereho y'abaturage. Reka turebere hamwe n'ubundi impamvu ikomeye wenda aba FDLR bakunze kuba bari muri ibi bice. N'ubundi impamvu ikomeye ni ukuhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse isaha n'isaha bahorana ibyiringiro n'icyizere cyo kuba bagaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse bamwe bakaba baratangiye kugabana imyanya ngo bafata, mu gihe bamwe bamaze kubona ko bidashoboka bakaba baremeye mu gutahuka, ndetse binagaragaza intege nkeya za FDLR zikomeje gushukwa na bamwe. Ntabwo twavuga ko ari FDLR gusa, kuko twavuga n'undi mutwe wigeze kuyiyungaho bita FRN, bari bafite umugambi umwe ndetse bagerageza n'ibitero muri kiriya gihugu n'ubundi cy'u Rwanda, ubona ko basa nkaho bagifite ibyiringiro ko bishoboka. Ese wowe mu mboni zawe nkawe urabona bishoboka ko aba FDLR bashobora kuba bakwinjira mu gihugu cy'u Rwanda? Icyo ngicyo cyo rwose niyo wakimbaza nsinziriye nta gishushanyo n'ibiganza rwose nkakubwira ko bidashoboka. Ibyo ntago bishoboka, ntago babigerageje gakeya. Ku myaka mfite jyewe guhera 1996 icyo nzi ko FDLR yari iriho inakomeye, gifite imbaraga n'ibikoresho n'ubushobozi, kugeza amagingo ndakeka baragerageje kenshi, babigerageje kenshi, aribyo byanabaviremo n'umwaku wo gutuma habaho ubwirinzi butuma babasanga niyo bari. Inshuro nyinshi byagiye bibaho. Ubu rero ntago ari icyizere naho umuntu n'uriyo nyir'ubwite sinakimuha cy'uko azataha muri buriya buryo. Yataha mu Rwanda nta mahoro nta kibazo, bakamwakira n'amajenerali yagiye aza arahari, ariko nta nsinzi nabaha y'uko azagira inzozi zizagira icyo zibyara bijyanye na strategie yabo n'imyitwarire bagira. Ntago bizabahira, ibyo cyo sinabyemera. Reka tubashimire bakunzi bacu muherereye mu bice bigiye bitandukanye, haba mu karere k'ibiyaga bigari, mu bindi bice, abari za Zambia, mu bice bitandukanye bya Afurika, ndetse n'abari Gwatamasimbi, n'abari ku migabane igiye itandukanye. Tubifuriza amahoro y'Imana muri uno mugoroba, ndetse abatari bagera mu mugoroba tubifuriza kunogerwa na gahunda z'umunsi barimo. Ariko nyamuneka tunabasaba inkunga ikomeye, nta kindi bigusaba, nyamuneka ni ukudukunda nk'uko natwe tubakunda, tukabacukumbura bimwe bikomeye ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse n'ibyahishwe tukabihishura nk'uko twabisezeranye ko tuzabajya tubaha amakuru yizewe kandi atarimo amakabyankuru. Icyo tubasaba gikomeye cyane ni inkunga yo gukora kuri like, ndetse no gukora share, mukadusharinga, mugakora kuri subscribe, bityo namwe mukiyongera mu muryango mugari wo kuzajya mwumva inkuru zicukumbuye kandi zizewe. Nta kindi bisaba, nyamuneka gukunda abantu, ntacyo bisaba,
niyo mpamvu ubona ko ubumwe bwashize, ubumwe bwasubiye inyuma kubera yuko abantu tutakigira urukundo. Nyamuneka urukundo rwongere rubuze ruganze, twongere tube nk'uko kera byahoze. Kera ngo byari byiza, buri muntu wese yahoraga afite inyota y'uko mugenzi we yamera neza. Nyamuneka nta kindi tubasaba ni icyo ngicyo, reka tubifurize ijoro ryiza ndetse no kunogerwa n'ibihe, ndetse abarwaye tubifuriza kwihangana. Niko bimera mu isi kandi Imana tuzi yuko ishobora byose. murakoze cyane.